NFL okwa koye SAT ni nyina ho akwanya ewo fra 0249 000 448 and 055 55 5067 prekese powder the oyani sohie ene e work to abi unata yo tititi wakoma bo pimpim ya na wo shoja ni pedua ni fifibrani efriwa edroni ye kadua wo so tia na etie mojawe ajeje wo ba pemfo cholesterol ju ni pedua boso a aduane ewudi bia prekese powder fe bigum tie se wo de be show bag im benya bi obo heba clinic adoato adumenu dan heba apidank misty KNG ewo atonsu fra 0249 761 508 0257 472 506 Alaji Anna ekosi say that's mama nti mama then to us wonu mu no oye wa said yes bema be ye ma said yes bema nti ehonu mu na me tu kwa aduma na ye no me tu kwa wa aduma na timi ba mfumu so na me tu kwa nti me kwa na me sa ba na me kwa mbija uska se me tu kwa ye aduma nti o ya ni say oh sabe la check mama a check nti unkai nti me kasa me enye na asem nti akwa kwa 11 years ayo nti me ba ye no na wonti ba bi a wo da so ti ni bi ni watu na da okokodi say oh a check akra yo be mfa se be 6 months ana se hey yeduma na to da bi a sa na tie yo nti me ba ye no na woni ho na o contract so no wasesa contract no na e kwan be na me fa so a me hu no ti biko bisa sa ba bia na awo no ana mo chem so otu na wo so wo kọ Kofi Agye side ho akọpẹ e ho no ba bia da atena iho ana me ma nyu sa te dia mini ne number nti me kwa akọ check ho no maire ahwe ti lucky me ko duru ho na ne baba ma apanyini na ogina park no so e ho anu odimlika ba no say da me hu wa chepa ho na me so me ko ba bi ko ye adwuma kakra na mba ye so motu na me dimlika me dia de abai na me ne ko baby a omo ere eti yeti o Alaji mene ne ko baby a omo ti tinama adwuma ne ti na ma me ko ere ekoka mu mba ya so so afiri ho ene se me ba ya me ba hwe wonya me ncha de mbeduru adesmo so de ere e de abatum me de ere abai na yesa ka e ho ere ebom musa ka wade ni so mu I am sa na me ka no mama ana ye nyina da me da hokra ma de achi Hey. mo be di ho adanse a na no da no ne dai oh mama ah menti me ne dai o ma no ranso na makwa no tu sada no eleji tie o ma me ame no kasada no because awade no net se de aguo wo ba ya akoda ye no wo sa ne dai eleji wo sa ne dai na ma buade wa ewuraba eleji wo ko ye won ne dai oh sa me da ho ti ami busa no okoche bibia betimi esi wonim de esi akire won ne dai mama minti mi ntwa utro won ne dai me ne dai sa me da me ko ye no wo ye aduan e na me se won ne dai me ne dai wuranso sen me de ade bibia me busa no de adaruma me di mi kire wuranso do ai ko ye mba chawo wontumi nkire wuranso tiri nwi asode ye gina adaji mama automatic ba nanu baso oh nanu baso mama me ntwa tro mo o kanu kre kwa himemu a petro ni fa be ye wotena be ya yanko yenim mama hono na yesa to aso ya njai mo sa so mpratwe nim sanity yesa to aso oh me ntwa tro say Alaji de kwa yo de ba yo kakagran akora na woni na wo no wo hye no kwasana na ma ne ha wo nyina ne no titi ano no wo hye no me hye no mama e da etwa to ne say how this come akora mama de etwa to a be this come akora de ma fa say wo so me ba ko me ma no etesi disi a na ono oba me ho mama oba me fie nti oba ye no one ne dai oh mama hey na chese mo mienu no na ma na ma ye mo ja wade ne atwempra wo kwa na ode awom wo de bibi oboa last week sa na betena ha bibi oboa nana ma Alaji mama wo ma di sika di sei mama the man is kano fanse be
1 month ni 1 month ni no ni nana ama no se no mo wo ho na amagyae na mene no wo ho ti be 1 month no ni nada oh mama da bi apa no kra ka no ayi wani atokyai oh mama e pese hu se awa mpratwe ni wo ho me pese me hu se mpratwe wo ho na ani wo oba me ho oba ho ne dai oba me ne dai be busumi ani e pa busumi atwam kakra eh nana ama na sa ne mu nyai mama me ntwatro e discuss na odi ama no se eno no mu na me kire mu ba se 8 series sa 8 series de ntikra ma no ko 8 series ni se ono ba me nche no me ma 200 Ghana cedi ndata mo no na me ka kire ne se ese no munya mie school enkura no bebie school no ono so ka kire me se akola no bebi wo ko school no omo school na gu nti empe bebu from ma no kwa me ko se na ma enkura no me miensa nya wo nko a wo ba na me hwe no nti no yemfa ankura na ye de enko aban se de be ya me ho be de e be to me kakra eno ka kire me se ono ba de e de last week ni nyina wo kan ti empese e be ko ho wo ma na mesika da be ne twato ama ni sika wo na pese mi e de twato am de man sika ni sa da na me ka se be ma no 200 Ghana e di say oh mfa se be 1 month e adanti akra no woni di mama se de nti ama me yen sa ne se ono no ba no se me fa akra no nko school na me ka se me fa akra no nko international o ka kire me se me fa akra no nko international de ko aban de a mi se ndiska bi ama na wonye nti obobom mi dia na no e wasa ma we ka wasa ndiska bi ama na wanye mama sa me man 200 na chino ana me sa send it series in the man ono ka kire me se me ndiska bi ama na bi obobom dia yo jabotre na ma asama papa yi ka mi hunu bi da se oba betimi aka kire be mo ne na wo se ni misika mebo odua ene ka ha no na ma no be ye den na ma ye no kure na ye den kire sei mene neti wo na me o kan yekoyi guye misa akofa nyinse tata na mete gas hono wo ka wasem ho na mete sa akofa ye ma so ko na me ma hoda ho na me de wo mba de fe na yawo na me de wo ya wada wo de me kire no eno anu no me wo ye eno anu no se me ko hospital se me ye de ben se kwa ne bedidi se be oh eno anu me hu ne biem ti me nyɛ so se busumi ye wasa hyi mu obowa wono nai obopa opa fa se bibi se beboso ne mada mama me fa cho me super opa ye bibi wa ha so ne me mada boso we ya oba ha ni yetu foundation a yetu foundation won kan okra wat kan okra ne yesu ba oba eduma wura na wo ho kan okra me ne kan okra nyumele no me na me hwe me ba na me ka se na me na me hwe no na me hwe no na yawo because ye ti ami bisa na na ma papa e person che sa se munyae cause busumi ye ni no ne wadade a na che se relationship no ho nya nkwa me wa wo me won kra me ensa dada nya nkwa na me wa wo ye no wo fe wo ne ma dabo sum we ye na ya nka me ba ha no se pe de ba ha no se enti na na ma wasi wo sendu ska obebo ni dua no ma oboa wo boa me kire ma se munwe wo boa na nse me kwa yare ye me ko no ho me pese me ko no ho enti me si de bia so ni scan fa ma kwa no ko school wo yaka me friend na won fa na me ya me ko ye na me bia de kwa ka me sa na won ne menyam won ne menyam na ni pa won no so de na won ne wokonya so si mo jai je de na wokonya mo de ko bia na say me ko na wo say wo ye adwuma baabi enti me ntena se e kakra bebe miska anadwo na enume no wa ama enti kobo 8 mu hono to ba na de ase ka be na me de ba na o sa de ye na o china na bu ska ko na me se da wo fiska ne ma me na me nko me ko bu sa no me ko da akonwam na o se akonwam de ma me da mpa so ne de ta ka che me sa wo ne ma da na nyinsa ko ba so fu me funye na me nyinsa bae tambe na nyinsa bae na che so ko ho na nyinsa ne wo ho na ade ko dabi na me ne ba ma bia o me ni ba ma bia me ne kwa no me wo na ya wo show me sa no ntimi na me hu se me sa kwa no ho biem nti na me se o de bia office no ensane akwada no da be ne twato ane papa ya hiem ko so se busumi ani wona wa hiem e fa ne say busumi nsunim July busumi nsun na me ne dai July na yi busumi watwenem na me hu se aha me hu se me yaba na me ko ka kire no mai sanyi sen so yi ewo ho asai na ma wonka no kore yi sen so yi nan first day wo se nan ada na ma wo kasa wa no dane
mama no nane no kwa na me say penny say akola ni hwem because won sam na wo ka no wo ka na wo say na wo afi asai da no aba nso so yi nan hey Mr. Champo bremo e mama now dey alaji mu nyina o dey be akola ni hwem enu na hia me na mo mu yenu num tobe no ai se jawale mentwe pra kwa no achi unu adi wo kwa no achi unu adi de mo ya mo esi nyina me make mama ba wo kana kure ese se wo hwe wo ba kana kure mama me hwe no metumi nyina be busu mi ni amani ska no won me po wo ka che me se busu na ma me ska wo ba taba trabo no na me pede wa ha no sei akwa no kure wo nyina wo trabo ni besi Aletina wuti mbasa same dem no ma. Ele te bi ho ba same dem no ma. Na de ko. Na menyam so one ska enko hospital. Me mesi mo ska hospital. Adam be fa fridge, me be fa on dem no. Na ba da dem. Me ba da. Fosia na da dem. Kan kure. So alaji wo pe ma. Kan kure. Na ni so no wi ada ba. Na petu a wo bu ahwe. Me bi anya mi o. Me so no wi a. Obi am yema djuma me so ma wi a wo me le se. Wo ye wa djuma. Ene ye shoba. Wo ye wa djuma na wo timi shoba. Kan de me hwe no. Na timi shoba. Wo na busu mi ma ni sika. Me hwe kwa. Wo hwe. Ono wa kan ntina ma me ma. Wo bi so be bo dia no bo dia djuma ni di. E pa so ma me nkasa. Mi ma kwa na nkasa de mi na ye djuma. Wo so be bo dia onya ma dia djuma no ni di. Ah wo ni di. Ene de no ba sa me no. Wo ni di. Ene ma wa standard ada na na de ti. Ka be for fridge ni dem no ma de ko. Second why? Most of my phone, my human say. Na me no the phone no koi. Na ona na me no so sad na no so aseche se. Ma ma na ni o ma wo nan no. Wo kwese so am dem ne ma. Ma are na wan kwa na watu ani tesi ni so. Mama, wo ne me nyim yo. O mi san kwa hospital se ko yi. Me de bia San what me se ye. Mama me ka eh. Alaji ko. Me wana fo. Hey. Mr. Champon, Kasa. Alaji. Wayini. Sof mama. Hey. Alaji wa automatic ye. Enfa o kasa chane ma ha. Na nama. Se mu pia. Mu tia mu pie. Hey. Hey, order. Samutie. Na mu ma anu nye dekoroma. Ma me ni papa mu pie. Mu fa mu bomba crack case ni pie. Abortion case no mu fa pie. So mama me dance. Asem we say pa die. Me dance me yokuhwini. Asem me pacho yikomate. Asem we say pa die. Ese say ye nyina ye hye bibi efiri mu pa kire se wo hwe mpanimfo mienu a wo ya nkoda na sene eniema esi ekoso ya na kire se enkoyie asaba akore se me de efiri obe so kakra nsa ma ba be me so sabi wo ba ya wo ne obi awo miensa enti ka be ko relationship mu a esenka woto boase na wo hwehwemu na bema no ya wo hu no so no wo hye ne tebia yo na wo kare wo hu na wo hye sabi yo wo ne tena ebe ko ya sadia no ama so ebie mu so no ento boase bia mam se wotimi hwe ne yiri a wone ne wo ho so a wo yiri so a wo ma wo yi o mu de ben kwa wo miensa ne de wo miensa ne etese na behave yourself. Behave yourself, Mr. Champo. Mami ka bibi chira no. Se wo mu yade a enya me court ha. Yo. Anu nti no enka wo be hwemu ahu sane ma wesen mu nyina ansana wo waka kire no chese wo miensa asetane sem no betra ekwa we say na pesa wo me fa so ese se wo offense wo ya me ho ade so wo yira bo yira mane wo yira nyen pata na so ma me ye ayire ne bi kwaso wontimi obaka makama ya to say wontimi anwo miensa na wo nya agya ho fala sa chese ya wo tie se nsima ya ekoso enika bi ani chese be me wotie ni nsema ya wo kan ese tembia ono fe se eso ofa obi ano munya ye na wafa wo so nim se wonya na se de o bad woto no mu se na wo ma be ma esisi wo sa for what na se wo fa so ma osika bia
baby a wo free ba no enye ntina wo jaye tinka wo komo ka pemema bi aye gina so sebi o ye kura bibia wo ba tafre ho ama so woni monyamo aba wo ko baby a ya sebi o e che first kwa de no ade ntra na wo wura na wo so wonya ba ma sey oba sey no entina woni nye to ba sey wonyi ne kasa ansa no wakasa won wonya oba sey no sebi o wu na wo hu ne wo no ho entina wo fa no ya wo ne no wo ye sebi wo wo yire eya de na wo ja yire ho no mo ebebe fa no e wo senti na senti no ya akọ ye no ya wo de kokọ pray no na eba so ebe mu no e de betina wo hye na ne ya sa de no ya wo ye no nko ade nyame no ne wo mpo akoda ne de e so hwe na kra ye onye mfie du ba ko wo bei na kura ne sa enam so no wo penti ene wo hu amane tenkanya sa pa anka ontimi ntama wo nsisire da wote asentu owura ne me de me kan che on se emfa ho ne aba sem wo ho sem ni ho no akwa na wasem na ye ka akwa ne da che no wo ntimi nse no alaji wo ntimi nse akwa ne da che no enu ntimi ne ye ka che on se bo ho moden na so wo ho moden na so wan hwe no dia ne be bia no adwuma ya wo ye no entimi nkoso yie ema wo kra ema ho pese sie bi abamu entini ne ye ka che ye wo de ye nse wo ye catch you say e wase de enti ese se wo ye what you say na bibia e na wo so se muja ya munya se waja ya waja munya so se openo a ene ne se wo ye bia manenye e da se ma Mary 3 minutes yo ya jime da se em say last week na ma de ye de ne de me man ha pa na me pese me yusu we de bi me yusu ye me de kwa ba bi ba ono ade besi mu agitum set sa yesra pa se de yedi kan aka no nyame sebe nyame ye nyansafo na odisa nyansa no awura tete kasem se bia after 3 na wo ye no na wo percent ka ware unya obi ware no nti yese aware ne kwa ware nti wo kwa abisa emema eye nipa bia se de yedi kan aka wani ohun ya ne kon bedo but wo oba no na wo be kire wo mudie ene adwen a wo ede kan japade anyame ede ama wo no ho ene tiam sa last week ye kan bebre ede kire na nama ne atiefo a sabe moye emma nso a mosiso a mo pese mo ware no em se obia fa adesua efiri mu na tambia sade a wo kan wasem no kora ya na wo ma sabe eye tan kakra me kwa sam koji sika no ne me ada me kwa sam koji mban sika no ne me ada echesa wa kwan no bibia ho na obia so ni wa wo so gu nanum a ontafre sade medical kan se ni wonim meme su a wo oba wo na oboa no ema ogina brane enti bra hu isa owo yire no kura na nanka wo se ukwachi because according to papa alaje nunti de ma ne bae oso waka kire wo se no wo yire ena sa wo so to bo bra ode pasam to wanim nanka hu se owo yire anka de wo se ofa bia obefa na eno nkwada me yanka kire mema nso se de ye de abom ho se moani no hwe enye ade a ehwam bia ena wote ne pampanya na wadi akira sa ade ehwam timi kofa bia di ya nam iniema ehwam pa efe a ya ni hu na ya hwenete edoso nanso emme wa yinti wo mfa ho ne watwam na akọ eno ne self control a ye ka no ti be ma wa ware a wo yire de na oba be pa adwuma aye sa wo mwa bia nanka wo de aboa no na jesa wo de na jesa aka wo hotam bia kura oba beje akwada no ho bibia no afa ho na jesa wafa bronya ho no awe crackers ya wrong o mema fe monsha mo ho so kakra ema ho afa o ema ne ho afa pa we ya mo yesesesi ye ade eche na wo say nya no secret place bia definitely one way here bibi bekoso that is where you have to control yourself now dwen hu se me koye e de na besan ayede abachiri eninti yesra yesua de afrisa de mu de asi awie ba yensua de mema nsua de
ya mo hye mo ho so na emma nso so ye nyame de ama ye ya mema ne pe no nso so ye nyusu ya dwen esansa oba de se wo yusu wa dwen a nka wiase tena anye den emma judge me da say ebusua ekoba feminine wash eraba feminine wash and the capsules me bomodia se oba supita gu pampa wom emwa kra ube yusu bi na tumi aboa wa ma wo ho awo wese sada enso ena wanya se bi oba wo chima no ema wo ye hwehwe sham eboa wo ma wo ba yo no eye kama na no na obenya ekoba ma mesha no so anonom bra waye mre uti pawo na wo ye adwuma bi a waye hojo no alaba kumasi ubenya bi enkra new fadama wose frɛ no 0244 634 024 Bex Apeth Foundation se 2023 yamwana ekunafoni emisia dodo no a umntime moa enhwe wonum so bi S5 grow from December bosome de toso aduonu miensa nti won taade empaboa koda aduane sanitary pad ne ade ne sika fa beboa no nyame hirawo osimomo no 0558 236 na intimi emwana unyame nsuhira papa Bishop 75 iwe ya yeko enima papa fi braza edan kase no menu aboso ma wode abanya asem ketua kura na de enima no bebre ya beka ho ahwehwe ope mascara ope body splash ni perfumes ni ade ani nyina benya bi Bishop 75 enyasem ketua 0598 585219 na 0554 304135 Bishop engine and drinking water in super papa me pacho opebi no so ya no numbi wo sese oni padua eni ebusia no so bia rolling particles ni na mu potassium wom magnesium wom iron wom na de mitumi di ho adanse ne se we obi a wo heartburns wonum kanjia na boy yi papa ma moja ne tudi afrusa ne yi papa e wo ni padua no so mu esese wo sabo eso manya bo mode so benum kanjia na de kanjia be ya de bi ya de nsupanso eje ubehu yen ewo Breman UGC Tafo New Road abawa route nkwantano so 0241 eni ebusuni nyina nom 191 nene ye Nkomo Trailer Farm Enterprise black and yellow powder ofra yekutu ajo ho enye no eno ne bedu kajamu cholesterol adu ni pedua boso senya hangover huntumi ntebu no wanom eye Traded far one drobi na to so fan overdose ne beboa wonu halitosis brush ne so wonu enyehwam benya bi of Freddie Menz and Heba Pidan Colinac Misty and Blazon Rockwa 0243 943 943413 di for brem judge me da say judge memma sa ne ma wen akaye ho bebre ye memma akaye ho bema bia hu oba no wo seresere ane se open foforo osun ya wakwa na obaji ede kwakogya ne fie adadwo bre kura na se wo wokura ne gukwa mu a obebo na tra kwakoto de so oto de ma no because we open foforo emema ma sa ne ma wei enka ho na bedum le bie no yese wo ne aponchi wo se wo ne tia o ma aponchi ache subanye memme bi da ne die no ha adwene ha ma wawo miensa obabia wo baako mienu miensa wonnan a o hwese obenya bema obetima boa no on kase be feri nyina so a na emum obenya se bia metumani a meka se mekroni na ko homa kakra aba be so ono so de so na ne matima koyi anase obetima aba be boa no enu ntire me oba bema ka asemu a otimitie emene kokodi na chi enche so oba agimi bema bi ehie oba se wo mienu so wo miensa starting no so wakache bema se bema ma umba ko ma umienu ma umiensa bema na wakache se o enya hwe me ba bi nyina ya boa emofra no wo penu na denti no obedwone num saa eyenum dwa na uwramua na wusone gum ko wusone gum ababa obese wose de odi gum to no enya na ye adwuma o na mum kokoko no pipipi na wodi gu last one na ubu pana pepen enya di nyinse ne ba no se oni nyinse pe
na wono start kanto enu na afrodo menua no awotia no sa oso kofa na hu se sa baba o se menini betena na menini nyinsɛn a akasa taka so ma ne bɔ ne ho ban e ma ne boai e dia se na meka abofra ne wo betontem no wontimi nyi utim fase bra se utimi trase e ka se bosum miensa wo ma akwa ni sika you ashamed wan kasa trase ne bu hu fo se enti udidi bosumi ba ko no wo trase didi wo to samena edwale wo se nsuo nom ana utimi to bibi de ho wo to credit go fun so ne wan kasa wo yemba na akombo de ne bosumi se wo se obobo mi dua na akwa no so obobo dua so obobo dua sendi sikari go ni fun so ne won koyi ne dua ne nya ono no maame no batu de ashe otirim won pa maninti no ana odi we eyeye ho na abema na ka kasa asem no babu se de ense ogina won hweye ne wan hwe ase na so hwe ase so bia no ntima asore eni ya memme binum didi ma ye ne na nyinse yawo ye de ye nkase ne obawo ye de ye nkase ye de ye no ye peba ye de ye hyew ye dibi me wo yire won be ma wo yire okose oba pa okoye obeka cho se ababa wa me wo yire ofie etibedi machi what be that who be di tudo who be twa kontompo be dada no because so open hu nti no eye turo ni nada na bi kan die ansa no hu se bia oso kan kore o dada ni krampo no bia na wonyinsen na be kasa asem no me tren to yam bia ko back ko trase kase me kane no po ne kan o se na me ya bofo na minim nyansa ba na de me hu nyansa ko fie ko trase e ko hu se kane no na hu nim nyansa na de hu nyansa etu be hwoba ne hwoba na udidi usori dwale unum nsuo utoka eti go fun so eti bra na be hwoba na se yebosumia aka menyi ni sek maami na ni bebresa sabi oba no wabodam wajimi ana so wonya na kafo kacho eti mumienu bodani e wo twam ne de wo dware a ne tawra kogu bodani e ko ho na de wo dwan no wo a wo do be mepie no ani bodani wo dwan na bodam eti koye homework yi ne bebo baba wo hwa akora no na mu na wo sia no wo di ne ma bebresie no etware tro judgment ase alaji the tintini ni tietie mu brain ayi na kasemu no esa akora ni sika nu bende dawo na ma ne we first of all no na papa yi kasa na nse be o ka me maintenance because who ni ho ene na wo timi kasa akora no me nhwe no na ma nu asem o se be abusumi no ma sika wo so waji atum se wo so be bo dua ntu se ni sika me di kaka me ka che wo se oba ho na wo ko me ma 200 Ghana cedis bosumi sika me pa cho tie bosumi ya ansa na me sa send 80 cedis ni ma na wo ni alaji bosumi ya obo dua ana no ba kasa ba ko me no abo dua ma me no nyina ka jo so obo mi are e tu so be bo dua no mo dua tu hwa oba alaji me pa cha afani de me se me hwa no e ba ko sa me ye dia ba twam se se akwala ne enden eno ne pesi ye ko yanim odawo bitiu first ko de me ko another FM no na me send this kind me si enye ho ma pe no ya dance mo mu se this kind de wo mo alaji because se wo ti asem na me pam no apie the man na man kan no krese e ye no krese akwala me hwe no alaji e bi na esi no alaji me pa cho isa akwala ne hwe ne ye ne den ye de mire na ye adwuma ba bi ode ko ye ode ko anya ho ne ye ka na se ma ye hunu ne enko yanim pacho beba ye ende bre mic no pacho alaji asa ne me de ma se de me ye bia no me ye de ma akwala no da be oh me de se ne free ne chire ko be na wo busumi no maniska na enfama no na me pa cho se wo se busumi no maniska fasi me so na me enfama no obedidi na enhunu enko yanim hwe be nkata chisika so kwate so na wuiska mo fa uboto da ho kwate so na wuiska ko alaji alaji we have bad bad mama no ba kasa ba ku mi no wodi wa enu de mia no broken heart waja no na ya jare waja no na ya enu de e be so ya tie alaji tie alaji me say wafa oni ema biema report oni enche no wafa oni ema biema report oni enche no wa wo to enyamla hey kwanu tum
So you bear also. Say, this is a champion, Germany. Say, 2 million dabe na adi beko. Ada uruma. Oda nyame adoma. Ofitina ko bia. Na ni suku na e osi egu no de ne beko he. Say wona na ama no. Pacho be transi. Be ma wo hye ne ba. Suku ana ho odi betimi no de ne beko. Ti se office wo international suku sika fa wo ba ne ko. Pe wo sika. Eh! Automatic allergy. Edi e beti na bonu na ase caterpillar chain. Edi e no. Mama beti ano Mame tie be ma na ore ne ba no ba bia na ho odi betumi no de ne beko. Eti se wo se wo mpene na e kan gari ya no anya private school a ene wa na obetia. Ba bia papa de ne ba beko ne ko mu onhwe no. Woni me ya adwen. Woni me ya adwen. Kan gum no bi antie bia dat woni ne ya adwen. Ba chawan. Alaji wose se ba bia wa ho odi betumi no. Wo fa kora ne ko. Wo gitum. Mama o ade. Mo yo wose mo chop money ni 200 enfama. Inti pacho maami ti asem ne ye kan ye kan yi. Wone no empra na matwi. Mo nwale na agu. Wo try so obefa na dem ne ma biem a obe report am ya ti. Sa de na wo ye na esem hu. Wo ko fa be ma fridge ko fa we no. Ase ne sen. Na ma ba me dem di ko da nya na obetutu na ade. Eh, ene sen. No ka se ton na fa ya kra na be ka sen. Otutu bi di ko da mani aga ne wo de ko. Alaji, wo di me pa chewo. E bi si. Eh, you am free. Papa, sorry ko. Why? Fa case ko. Na. Me pa chewo no di jai Alaji. E ti na na ma. Se wo try so be fa ne ne ma bie ma obechewo. E na mom la kwa so. Wa nya ade. Now can one akwa ne dem ne ma akwa san dem ne ma no. Se so ka se fridge ni TV ni decoder no tonton. Na fa yo bana wo betimi. Me ma na ne omo wo me ensa no. No ne wonyem de bia no ne wonyem. Ampo. Mani mo nyam mla wo. Na yo ba pa. Hwe wani mu dua no ho ni padua. Ene se de wasiesie wo. Wa wo san. 4. Oba wa wo nan. Wo kan obi anyini. E de no no. E de be no no. Meja wo ko. De be si bia me ente wonka. Ebisa for me ko computer so edwa biemra na fe ye meto aso wo kwaro ko so eni mo na obro na mfa me tika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ni baby a ji 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obidi yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic ebebo Abeba, Matsia Kamso. Money, Papa, why you getting Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yeni Sisi Yehu Esebegem Emi Yeni Munyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries
say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space na who do ni na Abi Shop Jewels. Yenim ni frititi we di somade unja dada ai wonu no di do no etson en somade wedding rings, engagement rings, dear Pepia. You want a set, and you want a bako. Abi Shop 75 Jewels. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Mao Bani Pem, one who sees Sirimuti. You are the best show us, you are the best to home, you are the best to answer, you are the best to night. A jewelries, dear, a Abi Kumase, Yom Room, plot 17, Adisha Market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. Juara kopem memenda anopano nsia kopem anumre nsia Abishop we bi mu amupa ne dodo mu atu ene baako nyina say your jewelry dear e Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame November to remember that we have food for thought near November and your faith anniversary and the Liberty Conference November edition on to me you free oh my ya edu watch and April on yamia manitu of food for thought to 14 November Liberty Conference pass on yamini muadini and fishian samoa yakasa o ye free yohani edi said you baako chichemusia Revelation chapter 21 verse 6 or say it is down jumadi nyina baba so kuma jubilee park and no no watch pepe 25th November I am in Atufunie Ora SK Ora Kwakujes Efe Grace Sandy Asari and a resident minister Kwame Cheto Beto Chum Amanyame Ukro Otifia ya di medafo 25th November Liberty Conference na onyankro pontri asegu search kankane a odane obeshia no beka kire say it is done oh glory Afia so minim se omofra ani beje na wa krado etwe wukunu se odi ni we bafia ebe no busua no afia wiye ede sede ahyemofo mu na nso so wona ewonyanka fia woni na eni agya no obisa ho se eti no mo bedie akunyafo a oni ni daso bia no ayama mo hwadwe esi utimu ana enonti ena Bex Empathy Foundation ede esi ne ho so se afi bia obehwe so wode sede ebe se akunyafo eni nyanka afunu so watade mpaboa mofra aduane obitumi de nyina ba enema yetro mu sanitary kit pad ene ho niema wodo pinu a say joy to widows and orphans Christmas on the street jumadi and so 23rd December ewo X5 Krofum Kumasi so person be mwa ewo sika fam ana say oniema no baabi na pese entukai emegie no frey our number we so 0558236473 na yebeba beje sanso ana obetumi aba phone desk haya ana Ghana Commercial Bank account 70111056768 branch no eyesunyane Wabuafu enano kwasem abusua Sompa TV so na wasugu wenigu awuhye Sompa Nkomo Sompa utie bi 90.7 and Kransa Sompa 93.1 so utie bi na yebenya meche yakoda wiebre wonyame ama ne tumi na wonam ne so ya nwode ne ensenkyerani bebre Bible says ubegye dia ubenya ahome so ama okra na yentie yenua ba ma bia ono so nyame afa nyame cheso ayena doye masamnye midindi ima nana madumasamnye na melebetu nyameche enin na nyameche nyankopon adom aboa me o mama kwankyera me koye no ise mehwe dewe ne ma ko ne dewe adwuma ne ko na nyameche nyankopon aboa me o mama adwuma ekoso itino mudi nyameche nyankopon wadanse kire se dewe kire me ye na wo ya ebeboa because me ye na boa na maduma samnye midindi ima
nana madwuma asɛm nyɛ ɛna mede bɛto nyamekyɛ anim na nyamekyɛ nyankopɔn adom aboa me ɔmama kwankyerɛ a mekɔyɛ no ɛsɛ mehwɛ de wɛ nneɛma ɛkɔ ne de wɛ adwuma no ɛkɔ na nyamekyɛ nyankopɔn aboa me ɔma madwuma ɛkɔ so ɛti no medi nyamekyɛ nyankopɔn madanse akyerɛ sɛ de wɛkyerɛ meyɛ na woyɛ a ɛbɛboa wo because meyɛ na aboa me ama madwuma no ɛkɔ so ɛti no nyamekyɛ nyankopɔn deɛ medana se kaa waboa me ɛti no medi madanse ama m sɛ mo nso mobɛyɛ de wobɛkyerɛ mu biaa mbɛyɛ na no nso bɛboa mo das na madwuma asɛm nyɛ wɔyɛ akɔda mfie sia wonyaa mpo wanya mfie num ne abosome nso afei na ne sekure tutuo nanso awurade yɛ anaa no wɔfa afurumu ba so kasaeɛ no akɔda yi ahyɛ ne ho nkɔm ansa ne yɛwo no onyame de ne yɛ adwuma wogyidi a ɛbɛboa wo wo sɛ wo nte aseɛ nso a fa wotwo na ɔno nso ntra ne baabi na wo kɔmpɔ nso nsɛ wo kɔn mu madakaseɛ bi ɛmfo biara ho mepaakyɛw wokɔ suku nti wobɛnya no agyerɛ wo frɛ na nhyehyɛeɛ ɛwɔ hɔ no ɔmo ne waka number no yɛ 05 35 89 76 99 05 35 89 76 nana yɛabɔ dua woda ne dua ne nane yɛkɔbɔ wo india nyamekyɛ nyankopɔn ne nabɔfoɔ ɛbɛsane wo ama wo so wade wo ho case number 2 wɔwura kwaako kyerɛ me complainant ɛsuo fia akye ase na yɛ a wɔfiri a wɔbaayɛ a papa yi ɔno nso hwɛ no a itiri ho pa ti we chasa koda we complainant accuse wawura haruna SCCR akra kwa hey doctor ati agotum asere e da chere me amen ado ya bununi bachwai aha what is it buru kroma ne anu firi so okay hone ye ahafo boma aha on se chere me dia bunu fo ne beto se di tini mi hu ya um se we bununi se bibi aboko ukro nkasa no ntumi nka enya hwe nya me be hwe sware amen wo ba ha me wo babro ne me wo Qur'ani ne me wo podua do ada dem de shina po be kan o me ne ope asemu ope babro na ope de pe mu de beni nyina bi da bi nyina bi do ntumi pe bi ba ko ne nko ye nipa twa ye bre nti okay ima podua asemu o de man babro ansa yo wo kwa ya sore pacho ati atu me kwaso ba de ya fa waja yo nyame no bu afo kwa himemu yakubu nso be kire bi a obeda peja koso eye me kwa kuchire me ya me kwa kuchire me kura bible peja koso ni kura bible sasa ma me be kan sasa ma me be kura trodo kontomponim onyame boa me yo eja kire me ewie ya unu aba abebo mabodi ani ha ewie de boni bi ani ho boni de mo kai boni kura yikurum kama de chen se menim be ma bi ye adwuma odi adwuma na maye edi adwuma di transformer ECD transformer ni bi to dia no de ma me na maye ho adwuma da ma maye ho adwuma ma ne so kakra pa nti de twatro no kura se yokoye adwuma ni bi o isi region donko kurum okay mo me no mo koye adwuma no o ma tweme musika o me ho papa nso be no asen di ka be down o fe na ene echina o da me sa sika se ne shemu e ka o de me pa ye 10800 kono di ka de me ka 2000 ni nyina ka ho it is 100 and 800 880 800 na me de be da me se ya mo me se be ya na papa no we papa na nkasa de wa kra na o frɛ na o sesen me frɛ na efi se me de asɛm no be da mo me frɛ na wonfa me frɛ na onfa na adwuma no mo dae adwuma no de si no enam se me de ne ba ha ne ntino o se one me nye adwuma no biem usika nso onfa usika so onfa ma me mo sam no me adwuma so mo so ha me mo ha me papa mo se bi a waje mo se magiska na di na wa piano won kran ho nkra ho de ma me wadawruma me nim ba bi a wote na ne na ne ye adwuma ne sei adwuma de ntene na ma ne no ye adwuma se adwuma no o de ba eyelete nti o lete ne ma ne pass e bo so o de ko Amanga junction na makoje wonim be nkra ba bi wote menim ba bi a wote wo hia no we na ye den na ne ko ye adwuma na mo bisu de ma me di hu no
ne nipa na anam wo so no wabɔ na mane wɔn so ma fena me fena ne la na ɛkɔ ɛso wɔn fa eje se wakese a mokoye adwuma na omo waka ma na materials a moje koye adwuma na yatwi adwuma de ya awie kura ama ne bibia lete de adwuma nyina kɔ ama wo se ne saka na bi lete ne daso yi ba mi sika na wo so de mame no na ma twena omo no mkɔ adwuma so omo ha me so mo se ma disika na di na me nka no kure dia ne ko so gane metima yesa ho me so na ye nkɔ ni daso simadu papa na ho te sei onyame adom nyame egusu hiraye na dia na ade ba se prosia be obabu sabiem we na maka ho asama ka no we ne friend say nufutene ya maame no efre no nufutene no enie okọ eyapoto kasa mu a ya friend Kigelia Africana disameba na se mekasa ebia ya wadura ema nufuo ejina ya wadura ema etuo epeja ya wadura etumi eslemu nipa minim ne America because untumi enko kwanchan anase ka akwa ho na onko nkofa saa ade we sei da bi na so mame ohun said the ade no etie no onyankopon bo wiase ne nipa dua na ewo ho no obi asase nru saa nyame bo nipadua anti ya friend say nipadua eye nipadua because ade bia le wo nipa mu no ye wo ne part wo duam ade bia wo nipa mu bia no eti so wo hwe saa ade wo asem so mame obusa say obi die be on say wo modi ni o ba wo hu ye no because nipadua no ne part e wo ho eti no saa na etie wo anida so he back ne wo hwe saa ha mo we ya mo we ya friend talinum triangulale talilum triangular ye maame no mfa no bokoboko unsa wo hwe se de se na eno so esete se de brebo betete se brebo very good ye noa na we wo blend it na no so wo noma se eye hepatitis B ana kidney ade biara wo yafunu asai no ye ho adwuma eti no se ye kasa anida so herbal clinic ye wo aduro a ehwe nipa na abua nipa ye nim ne ye ka because ansana ye ne ye de ye nan be si sa ye ahabanduro no na ye nim se aduro we ebetumi asasa yare we aduro we ebetumi asasa yare we na de there say ajebo eja no wanya ba bedu 2 weeks in here na ye sha ase say ye ka eye anidaso herbal clinic ho asem say ye ba bebie anidaso herbal clinic sonko kra e wo abua kwa makro ba bi e fa ho na kisa onyame adom miminda obi ampe animehwe fitamu junction miminda ye nua be ma eye Restford no wo hobi miminda na boache e wo hobi omo se yakọ lunch na so ye hu lunch na eti seida say herbal clinic ye sha ase foforo now so eniema ye che wo ho ye kese ye be che spectacles ye che 30 ye hwe nipa e bo 7 o'clock now see upon 5 but the boss 7 o'clock no still not doctor me da so gina me now so me hwe nko for consulting room because a dom na ba be go nti wuntumi emo mo nko misra o baby biara wo doctor anida so me to nsa dia afro ya re biara your friend say stroke ana ya ria your friend say diabetes ana pressure me nim ya ria wo de baba anida so herbal clinic yentumi enhwe ma me ba ya papa bi from wo say me ba wo nche o na me say wo twem me na me ko eye Sompa TV so abasisi papa no etimachi nkofo etimachi a omo twen se meba na maba be sa omo yare me pa ocha anida so herbal clinic ye wa abu akwa macro ba bi afro se na kisa mesrawo ade ba ko edanso wa anida so herbal clinic ho no se wo be ko doctor bi ho obeka che se me de wo beto aduro so wo betua bi 4000 cedis but ma me bi 1000 cedis ansa na se doctor catch se wo betua 4000 ma me 1000 no be so che se no ba be num no be gallon be enani num na ne se minim se maduro no esa yade a ade na me de wo beto so na mama gallons be enani num anu mansa na ho ato wo ba leader so heba ente sa se wonya ba manima minim se maduro no sa yade enti no ene ma me wo ka 200 wo ka 300 wo ka 500 tua na kono opa wo ho ya wo de ma hakura bi because the mimi pa wo ne se wo benya pomude na benya hoden etinya fe na me betwa ebo 5000 ato so na no so de ayam hihie eti me kono me kono maduro no na me ho nto me a me nya sika na me ntumi emma biem because doctor said me ntia 5000 da bi anida so ye nya sa wo ho enno me ma me bi oba me nchem
oba the pressure and nam 190 and the just ultimate nipple duamu twetwe me am se ma me obebo ka se me ka ne ka to se when na yakọ baabi akọto to sika ade agu kwai na enuro ne gallons a egu me dem pa enye nu ketewa because ye bo ne bo so obetua 5000 Ghana cedis odi ka tua 1000 afọ onu maduro ne wi yare na anko onu so wo nya sika ensa so nkonkoto so nkwaje aduro ani da so ha ba clinic ye de ye ntesa ye se wo de wo bia no fabra wo ba na aduro na ye de be ma wo no meji aduro ne di na minim tumi a ewo aduro ne mu nti no wo ba na me de aduro ne ma na empo wa ma bie ma me pep obi ba me ho ewo wasa kropon ena me ma na aduro onu maduro 2 weeks time ena me frɛ no me se aja na wo mma maji waduro ne bie mo so doctor me ho atɔ me se okay aja de me pa no we na me hwehwɛ se wo ho atɔ na wo mma bie mu dia me pɛ ne sa eti me srɛ ba bia wo bia wo tie ɛyɛ sompa na TV sompa radio ana se wo hwɛ sompa TV na wo tie ɛyɛ sompa nkomo me to nsa de afro yenya abie anidaso herbal clinic yenya bie clinic no na clinic a clinic sonko kura yenya bie ewo abuakwa macro ba bia ye fro se na kisa enti mesraw bo modri sa wodi yare bia ada wo so ache yare biara ahya wo so de ema wontumi nkwa adwuma na me mpese mebo yare ni dini because sabio yare ye ntumi nsa eno kra na obi ba se Jesus sabi jimie ene sabio obi sani obi kan ye ene kwata but enu mpo no sunsun mu a adwuma ye san enti bible says aka wo bi ni nyansa o misa asafo awurade nyame no de be ma no eti mpo sabi jimie nu mpo no nam nyame so ema nipa kra adwene mu ebiem ya nam nuro nso ebie nipa adwene mu esa so de be ma eti minim yare a yentumi nsa ewo anida so herbal clinic Dr. Tony said na bia wo biara no wo de fa kakra na fa etu anamon na bra abuakwa na wo duru abuakwa abusa se me pe macro me kom macro me so wo de kasa me kom macro na unya duru macro wakacha driver no se me pa cho simi won na kisa ba bia ye fita mu junction ani da so heba de ye no Saturday nti efiri eye nkawe besena ba eye tano so de akwa eye na kropon de obi anu a wonte ye nka na ye yaresa ye sansu nti no baby also ni wa yeduro akwa yendi adanse me ba last week me share mo boss so mama me de enu na me de aba besum ha no me mama bubo bi na manom na ba me ba ha na me kasa ma hu se papa on kasa kwa onim ne okan onim se na duro no tumi ene ayaresa ewo mu enti me sra o bible say yendi aduaba nom na ahaban nom yemfa nsa yade aya me ta kasa asem we enye nia aduro na ne ahamo no na ya na esa yare keko tumia ewo eye nipa na wokote aduro no so no ono na ya wasa yare misra ebia na wo pe me number ebia wo pesa woni me kasa said me by obi fra mi na wo ma nipa no o ma me ma direction me number eye 0243 64 9 115 0243 64 9 115 ananso fra eno na we nya obetimia fra 0242 655 325 02 from Pachama mo friend Mr. Mama min free studio mi we are na mafre because minim say amanfo atwen ache amanfo ahwani mu kwan ache se ye pa ayaresa ayaresa mapa ye pa herbal clinic no ye nkwonkwo boka enu ntini minim say mo twen but Mr. Mama mo free studio mi free studio mo dia mo mfra me mama direction sunsun ma adwuma biara wo pese ye ma wo no ye ba because minim mpanimfo anya me nkwa na me adwuma yo minim mpanimfo me papa bi a friend say ofakojo oba eye abuakwa ba bi a fa okofodua papa bi wo ye friend oye ofakojo obi a wo okofodua bi enim sa ofakojo yi sa ofakojo ti aduro ma na sa ankwa e bia na eyare na eyo wuo yare Mr. sa papa ibo ye chidom na ye ne no eye sa adwuma we eti aye team of herbal doctors na yaka ye ho abom na test bia so apesa wo ye e wo yaso ye no oba beduru yaso ye ye be ye bia ma say ye kidney say eye liver say eye yare biara mu test no ye wie ansa na ye di aduro no di amount ye di aduro no ma won so a enya de ye aduro no esofo misra o ba bia wo biara no enkese mato aduro manum aduro mabre ene abibiduro bra na be so anida so herbal clinic ehwe na ade ba ko bi di se enche
and Namoniama Bakumi and Nubinti, a Bianida saw her back clinic, a dino, a bessesa, and it saw her back clinic, a dino, a bessesa, and Nam and Yama Bakumi, Nunemi and Sabintuno, and Chay Bessesa dino. It is a breed of society, said Dina, Mr. Man and young Mama, yet the Abatuja, I'm a one a dinner for Fra, and it saw her back clinic, a deba. Me bomb payas a radina and coupon de Obaba, now so Benya Wayarisa, Nami in Shroud. Doctor, for number to Jalas. Me number no opesa who me and I would say me can on your direction. Number near 0243 649 115 0243 649 115 and a 020 sorry me pacho 0242 655 325 0242 655 325. Doctor and Akasano were draw ho. The entrancing Yadia Hoa was ya by ho. Obesa Yadia Kama. Matari semi from Mama C Fashion Kotoko Junction. One where you jam say Mary Cruz. Efe Papa Penimini a pretty na chinowa. We charity tiasa. Okaba Ubibia Faman. Now one Pamamau 0543 370 005 0543 370 005 Eja chireme ase why mfom so baby o then I know be quiet juma yesika juma one unim baby e wote unim baby o ye na juma and one say o ya na the letter na o de abre o no akwaje ni station sika ni so adwuma ni so involve sika say wo ba ne dai abi je ma frɛ papa no ma yehu me se champo brem Ansa won che say ye bibifo no ye taking them for granted ade bia me afa no saa won ansa na won obi ebeye adwuma ene Ghana se wutie nkrofo bia wosen wodu sika ma me de ba de na che say wo na adu sika ma anso de ama no won wontina no ye me ni na hono no obi kwakoye adwuma say agreement ebam enhyehyeye ebam was me you say mema o say edane say ya wo be say agreement no nemo no fa ne say ye nyina ya bibifo ne ye nyina Ghana fo ebedru na be ya mrasam no se be sabio msameka na wakwa kodifo enu nti no say no a wonim ne fie no na so fa me busa ho te say wo frɛ na wo mfa ehi na wo be konkran ya wo be hu no che bia fidie so na wo be ka che ne say na ye ka ho asɛm wa ono kwampo ye mu ne din ye mfa picture ye mfa photo kura so ento so uni ni picture na wow when mu nyina no ntama asɛm ne kana ye din kakra anya sa bia nka ye be frɛ no baka ye ne no akasa isa champo pacho so boduam kakra. Hello Papa Aruna. Hello Papa Aruna. Hello Papa Aruna. Pacho when yes. Good afternoon. Afternoon. Pacho ye from me. Ohini ni me kasa free Kumase. Me Pacho uni Mr. Kwaku chire me. For my. Hello. Hello. Me Pacho uni for my. Pacho jemu ye ne mpesa why? Pacho jemu ye ne mpesa. Ma kache nse wonko baby a oni nipa ne frame no. Ya me mo sika. Osabi on timu ko no Obama ho say different person frame me mpesa. Minu no any obi ya agreement. See, I'm catching so or frame say men for scan say the sound ko nipa no ho. Na me so ko nipa no ho. Nipa frame. Papa Aruna me Pacho also on na agreement. Hello? One in our agreement to be. Hello? Hello, Papa Aruna. By the way, I can me say a friend or in me free Kumase. And I say for my son is sick our ho. And Tianuna Yebusa say no cra. What a Roma. Hello? Hello? Haruna. Mpachao, I'm it you, Mpacho. Oh, man, the ho. Aha. Na man ne frame ka say wa ya juma FMB Kumasi. Aha. Na me say I. No can issue be say o me ya juma be. Na me say I no correct. But no frame ka say wo man be the ko no ho na mo frame for sa can issue na. San ko no ho.
minim so no what say mistake na ma mine now also am land one ho no wo yi wo mine ho me wo mine office na man no wa mo fa man no ma minim mine no voice na me na dey mutim fa man mine ye producer me na me your host me en fa me say man ye producer fa man ho na minim man kasa me unya man kasa IBJ gina so wo de gina so mine ne wo be kasa ne e wuda wo be tie sika na ma no IBJ we be trase wakati mo fra no yesu so obi esem hu so my kro no IBJ wona wan kasa ansana wo de phone neighbor mo fra no ne mine kro ne kasa na etie da odi ni sika be ma no me se champo kasa brawo no mo fra enti ne na me kan se wo hu ebia ni o wo senka krata eda so anase woni ne kwakọ ye adwuma no ena nka mo hia na nka mo ye nhyehyeye a nka wo se nyina nka ema enu nti no ne American se ma no enya ba before sabi edrum bi asafo so ne ye enti ba bia ye obenya sika no e dia ma wo IBJ kasa hello Bizaruna hello opening at say ayo I opening ko radio fufuro bi ma o ka kire o mo se o diskana sande sika no so on fan sande hello IBJ man me ba what me kan ameteo I baby corner opening ko ye no o ma ni nya na ntie se sika no de bre ye sika no so me kan ye nsanti wada ro maskana we wana wakati osa baby corner opening wa enen kasa baby am ko ye no wo ka cho mo se baby am di kan ko first no me mra ho na ho na diska no ebeba aferia latric ya be hello meet you your phone loudspeaker no ojo muti oni no munyati asem dem bakati de o ka bia yete opening de o ka bia yete very good o frame last na me catch you say identity na one sound call nipa de o frame first na we say call different person sound call ni pran ho na nipa ni frame na me so o won ho because sika sam who can hold first na man date in December man sika no and she say what sound call different person me say sound call nipa no ho one call nipa no ho da nipa no na me go hello tie me tu ni ye ba nya bo tie na nti de me catch you last week no frame different person let me say identity obi fufuro asa frame uko obi ho na me no agreement identity na usa ko different one sound ko no ho nipa no ho last week you one frame bio and then o frame na me say scanner ya ready but until usa ko nipa no ho de me no kasa first no na me san scanner ma wo na o kata say me see me baba kumase me wa kra tamba number 2 aba kumase aja ko nipa no ho na me nipa no de me yes me pa cho sisi o wa yen chan enti number na wa ankasa wo frɛ sisi e no send sika ne sisu ne yɛmfa sika no ma no number ban number ye ne wo kasa so sisi e sana me ba sana she ne phone so o be send yes yo no ne phone so o ne phone so okay ene ye twɛn sisi a why mpache mo ntema nkati amti mo twɛn me sisi a mo ba ma twɛn mo ne baabi a me won sisi a mo ma ne ho fo wo ho ba so send this kana sine phone so ne ye twɛn e ba man nkati say wo ba twɛn me sisi a why enti time be na wo be send this kana sisi a wo ne baabi a me wo why enti uja TV ni so hello go Facebook mo ko check ni WhatsApp so ni deep ni picture wa ni emfa ni to TV ni so ni emo ade antone so because ade a odi ya papa we no enyamla papa Aruna so one send ni sika ma ne nane china ye do beto TV no so Ghana ha obi amromra so wo so send ni sika ma no send sika na wo sie no ba bia wo Australia ana wo Kosovo wo operation room a wo ye wo yi obi tro ade asemu no ena Ghana ha obi enye obi a wo mmira no aka ne bodu asefom woni obi akoye dwuma agiska na di aso papa panimu no obi koye dwuma nim ba bi ote why otiri kokwa wo adwuma no de chen say first no wanye sana no waye na feri ati atomu ama no wo boa what is kan baba no sre me yes be de ba ha no eno no yes eno dis kan baba ha de a oni me nya adwuma bi woni me nya adwuma fa bisika ma na msante no fa bisika ma mo mi tua no nya me fa amudi mi efiri mi so
Mr. Champo ye na fesi semi to so man no ese wo ye nani eyate e wo so chesa sorry ne wo ka na one person obetu sika no e no se kwa ha e na fa ha sei onwe emwa enti owura no ne ye ka tene se wo paso ndwe dia omodia no mfa owura sika emre no na won tia wo mo ya wo de wo mo kan na so ndwe bia emra na so ndwe emra anya sa Champo abai wa bi de ewure ku na ntatwa oso wa eti sakura we di 16 years ntiane weji no wache mu aduasensi eno ama ba ko na ne de wo sole a maame na ade me call my friends de do pam kaba no sister ya fa ne number ni tum na engrofo obusa ai na ego so fa so kakra obenya no aha ma very yo eja chame from so ani de enya ba wi next time em say obe ye steady kakra na ogusu a wo ye adwuma bi nti mo ye sa anwuma ni nyina mo je contract ni ade ne ya momma emu enno ewo mo contract a mo ye no se de be ya BBC a na ye nyai sa gidie na ye de ye adwuma me ne na ya ache bibia obi anim da bibi be de ebesi ena wonso a o ma obi contract no nso so mwada roma sa de we e wo trosemu a chese Bible ka ho asem ehu pa okenkan a osi odwuma ye ni akatua de because when enim se sa da na obeye adwuma no na ni da sa sika no so enti na oba beye adwuma nti so obi etuma ho obi awia krededede ya enipa gina mu manpower eye adwuma ne ade no owie na ni sika ba sabe esama na hoden foforo enti agyaare na yesra wa wadawroma said ya to nkan de nim se bibia ayeboko Eja Haruna hello Eja Haruna hello Mr. Haruna hello Mr. Haruna otemenka hello Mr. Haruna ojina so no kasa ndi amfa ne ko ni no wadaje na ebenya no wadaje akasa empodi nti ewie no akasa empodi enim se yenya na wi bibia be boko na adwumayefo no nso akoma ato mo yem adwumayefo no kura titiru ehia pa se omo by day nti basa na mo ha omo nti enim se obesende enra nwumre de na bibia ayo okay sikanu kodi no na disen mo ye adwuma na disen sachere me ye adwuma last one we ni wie ne de so fast by 3 months no na first initially ni mo ye ana mo wie ya na odiskana man first no ye wie a be fast ye koye adwuma na o ma ye bi aha am ye de adwuma na nti ye wie ya na o mo ko hwe adwuma na to mo send ye yin ko ya aye so be 3 days na say ye so balance aka no wonyi ni say bi onu so ba bi a oje afri ni yentua adwuma de ma me o matua ne ka wo ye de hu because the tema me de hu yen say omugu so mo ye adwuma no adwuma de o mo ye because me kwa ye koye we ni ba ye na o ka se me koye bi na se price mo de ma me na me no o mo ka nti na cheni na o mo ye ni se ma o ti ma ne ye ni se o mo de ma ka fra ba ne mugu so a me kwa ye ka se mugu so mo ye I am from so dudu uni baby ote uni ni picture phone so na woni ne kasa abusia for Liberty Conference eda memene da enya dem kitwa Kumasi Jubilee Park o man ya wadu wa chere ebre onyame ama ne tumi no ama na arsa do ma chedi Fairfoot for toto fo nyina say we ye mo 5th anniversary ti nyu film cry bra na onyame enya wo nsenchene asem no if you hand disem trade you no ba konyi munsia o say it is done ajomto 4 year minister SK from Pom ura kwa kujesi efe Grace Sandia Sari ni minister Kwame Jedu o say bra na wo be yenhira abe mame ya abe se ya de bi eda wo so yemfa nkoho se fibroid aje wa wo de aboso de kwasem kire eni etwo koko braimu hawo abe hole in heart hepatitis diabetes malaria and sickle cell ni nyina ya abe ne kwasem otano so patrapa nkwantane so
wobɛtumi afrɛ 0243 345 392 anaa 0506 460 208 akwantuo herbal center enuanom aziefuo yaka ye ho abom enupa iso sanya baba wana makwantuo herbal mixture so se wayem kro kopebinom ato brayemu haw typhoid ne hepatitis odi betu no akwantuo herbal mixture eno de so wanya gonorrhea syphilis chlamydia etu ase kunjoto etu ase kra akwantuo heba ko mesa obi apusa wani be ma waye mmere saburo empompo sisi ubasa pebinum etu ase kra your labor runabout asafo obetimi afrɛ 0241 296 622 now ne ye ne akasa Boris B chicken and papa fie we ye halal lemoni na ekoni ntimi ribi na we no antibiotics ne vitamins bi so enka ho anu ntibomodin de mele ne de tin kama akwaje odie ne den ne de mre every 16 kg kopem 12 kg ni nyina obenya bi onsa akokɔ eta ene enkramaduane ni nyina obenya bi so ewo your Bantama High Street any president afudi and mshiasafo market Santasi runabout Poku trading a doom SG Mall Top High Shell Body Junction 0544444453 Ora Bafana ewie neje kafra potre farmer kesiye techima medofo pano no nanu ame maami uye mekwa yem ko suala Bafana esumu maame ne baba mu wa akra koda be fe nwanya be se fi sheduna oda fom ya ne brain o ma sin konwa o techima brigade ensa na naje onyami ensa wo kuse Judge Medasi Judge wadawruma Ghana ha eye company mako na ukopa adwuma etimi sign contract edema wo o se yen hyede ne adwuma yedema emebuna na ase mrante wo mu ana sa yisigifo transformer no musie no se nyakopon yi ado na se ye linkiw na wunya bia eno nya bi pasem o enya bi pasem omu wo mu no ana pre baby a yebekọ eno ko mo hyede ko lay out no nyina wie ehu baby mo suppose nya sanete ansa no wanya bia ye nti enya bi pasem na on se ye company a ewo Ghana makomako se unye sa contract na omo maka bie ba no eye vepa adwuma it is all na o 3 year ana adwuma wura ese o company utanye ya bosom ne so na yetwa oka bosom ne so na yetwa accounting fan ko ba bia onto se wo be pe ababi atwa ne to ansa ebi na ato ye nwa be ma no eti Ghana ha enti sa abrochire de adwuma bia ye company omo presume la yo mina company etu ansa na be yedwuma no yedi ka ma ofele o form sansa o passport picture ane o driver license adwuma obeye asa na de na so ansa na de amount ba Ghana antisa eti amam krofo bia for opportunity edi yen adwuma den kwase adwuma ezo mo nya ho akatwa mfama yen ebi ni na minwa kwakoto mun eti yewura heluna adwuma boys ni yewo site no ano odene omu di da komiti metu amena more than 60 apejapo edi esiso ni nyina ya adwuma because what cause our contract ana bandits kanama wo omu mugumre mo wonti wo bi hello na wonti wura mo bi o wo de open na ewokie na wo di se sika no edi akwakoma boys wonti wura mo no esisi semu a ewu wiase ene ye Ghana ha no enu ne bi ekoso no enti so so be sipo na enam se wo won twere country no so di po no ba bi won mo sisi to koka no so adu sika ano mu to po no sa na ekoso ne mo se utwa de ka konto po no me hu bi ntira me kanya wasem mita transformer no the same thing se won si point me si transformer sanete eto onu ti office anu onu working eti ebe se helu na se wei eye tabu enye se oni mu fie enye se oni picture ntino echa se buni faso enye ne sa wabre enkwa no mugumura mu no mu se transformer se enye izo because se wo hye wo ye se ko no ahwe ya eti bi kabom eti bi chi ni pare kuno
eti so obi di adwuma na wo to office na sika be go bottom na wo se ene ochina ye nye ne sa mane nye fa amapa isi kama no no so mfa bi ma ne nkora no munye bi ntɔ adwane ni na so ho ntɔ anye sa ho ntɔ de bia ene obeka wo cha asem sa kopem se waka se bia obegu afiri wiase eti fa ne sika ma no na ɔno so no ho ntɔ no na nkora no mko ye adwuma no ɔmo so ho ntɔ mu na so ndwe nye den emra judge medase Facebook fo amubusa se jataba case no ese monterwe no baby adru na dru bambo ase ye tete no a ye hunu location wo ti ye be to just see a obese adwame ti munya abotre na jataba de e be fa ne se rapture ti yesremo ye nya akire de kura na baby a ye dru no ye tete na che no omo my information ye ne omu din sa wo so wo de tuja obete ne wadwane nti munya abotre na ye be so ni mu so mpacha de eye dwumadi a ye dia ye pese ye de boa enyanka ne ekura for last year munim afie ye keka ko nipa mpemienu ene ye twere wo mu din na mu ye bia ena munyame tumi ye wo fie nti ye adwuma ti bia wo ye bi last year this year no so wa ye bi na nyame afa so ya de bi ama ene ye nhye na wo nua bi nsunya wo kama ebi na ono sunya o ma badada hello hello Bete hello ti bi asompa che de no wa ye bi nyame aye bi ama wa wo be frɛ 0551 931931 05551 931931 na 0548 931931 hello Bibi udi baby akasa free maybe amonu some part of the last year maybe the nyame na mo so ye no enya asem ketwa hello my location yeah why enya asem ketwa Osu betimi abaso 0551931931 some patch de why bi e na nyame ayama wo osu bra hello 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 one hello good afternoon Pachodin baby akase free afternoon let us say usakruwa yentie we last year maybe na maybe yakupon e ba me ma me no tumi tu kwan amen because ko UK amen edas pa iti on pakro so be masaye yedas nyame be hire obema manya dwuma enya nkra nso kama yo hello Pachodin baby akase free Pastor, me kase free abetiti yentie o Pastor, ko kase me ya sempra yimi so mpacha de no wo hwe TV ana me kase free abetiti na me se wo hwe TV numbers no neguso no why number na the screen so no na ade be send Edi ebe ba itara one media na Blessed Foster. Iti fatos. O nyame nya wadoye. Hello. Na ma se kwabna wo. Ma me bay. Kwabna. Ba me wo so wati atomu. Kwabna be ni. Hello. Pachodin baby akase free. Udini baby akase free. Afternoon udini baby akase free. Let us all make us free Friday. If I said Who pese wo ye bi? That's fine. Who read TV and now tie radio? Let us all me read TV. Number no na da so no why? You make us all start for na number na then. The patron ye eduru wa ono ade be ma. No. Ebusua
Wa pesa wo yes Sompa chede. Hello? For the chat we. Wo pesa wo yes Sompa chede momo no ye 0598 559 802. Tarawan Media na Blessed Foster. Abroche fo nyame hyramo. Ene me maame ante age Den Haag. Ode ne ntoma ba. Nyame hyra no papa ma hana nso ede ne dia akoma mike bat. Chama beba no kra ne adi bro nya na wi nso. Ye be hu de be door to door for na frame. Ye be hu kwaya de be fa so. Ene abroche for London for club members. Ya mo so mo ye mo contributions. Nyame hyra mo. Peka me mana na akua mike Josephine Manchester. Medofo ni menua. Nyame hyra mo papa. Akua je wa Holland. Ono so ne nkrofo Obapa Christi. Nyame hyra mo. Ena Santene Amsterdam. Akua je wa Amsterdam. Ena Den Haag Santene. Ejabo watin. Ene anti agemo. Mo so nyame hyra mo. Na America for Maryland. Nyame hyra mo papa. Mama Huda ene wo meka wo nyina se moboa se akurafo ni nyanka nso ebetimi adidi yensem a ebobo hu ubetimi aba homa ne so 0554931931 0548931931 ne case mienu alaji ni ama ene papa kire me. Hello udin baby akasa free. Hello. Hello. Pachodin baby akasa free.